Diamu pada nami. Disonjong jong dohami nuaing oparnyo punami do gabapahan. Doho songoni manang diburu nami nang diak kabere nami. Dilota sadarion asa sisada tahi, sisada tangiang, sisada pangidok kita dua materi bata. Anggiat dileot dihami hasadaun. Iboparan ni punami do gabapahan. Sada hami tu dolok, sada hami tu duruan, sisada pakilalan, sisada pabenak kami diulaun nami. Tuak kana bangihud ibungan nami itu kapakpahan ilet tuata masa daun itu kapakpahan nadong di pertibion asa anggiat paparannya punami itu kapakpahan ebe bui sada si sada roha si sada tahi si sada tangiang mangihai akan nauli akan adenggani alanima diamu pada nami ilota sadarion asa si sada pangidok kita dua materi bata ima sitakasna diamu pada nami mau lihat maharaja nami ibasa tamu pinggir panukunan tuhami takas pabuah hamu sudi amang jadi mau lihat ma raja nami jadi ibe kami be si betul kodangi mau lihat gabe amang gabe amang banda bang ma kodang puji-pujian ni unang kula manor terhita mau lihat amang song tangyang tadot to matari bata diamu pada nami nunga di pasahat tamu ima puji-pujiat tua mata debata Jahuwa boleh amang anggi matutu martinangi marbinege ma amata debata dioloi saluhut aga panggiruan nami dabok ma akan dilua juppa ma akan dilarahan saya itu sanggar ma porek lubang masa tua gabe ma akan diula sinur ma nang pinahan daporam ma keperdadalan mangomo ma nang pertiga naik pangkat ma aka perjabatan marlas ni roha ma aka na dibuna pasugit marsonang-sonang mahita na di perserahanon diamu pada nami ada rasohu pangiduhami aka godang nang sitortoran nami perjulu mamang alu-aluhum mado dua mata debata pardeng gabasai sitop palangit dohot tanoon alulu damang mamuse tutu hatta Jesus anak ni dibatahan nasa sadai iman na paluaho kami sedosa do hamatean alulu damang mamuse tutur di perbadia naruar siya namai dohot siya anak na Tuhan Yesus Kristus mula tema pada nami nung asahak belu nami song narebe nang manortor mahami ima godang mula-mula ala marmula do nauli marmula do nadenggan marmula do saluhut narong di pertibion nama perdemuan sedebata Jahuwa asa siajur mula-mula mas siajur mula topa permulaan ni rumah ijuk permulaan ni rumah namar gorga permulaan ni jolma namar bisuk permulaan namar roha anggiak mah binita ni ulan namion marmula gabe marmula horas ma saluhut peparan niyo punami tuga papahan nadong di pertibion doho songoni manang diburu nami nang diak kabere nami sada hami tu dolok sada hami tu turuan lau mangulahun akan uli akan adenggani rap di pasu-pasu tu hatta diak kahagabeun doho diak kahamoraon alanima diamu pada nami disonjong jong dohami nuaing oparnyo punami do gabapahan runas mandala medan doa kapaniran nami alani bedamang majo godang mulai asa marmula gabe marmula horas gabe majalah horas dengar bedamang godang mula-mula anggiak matutu di pasak tuat tawi dapok songon nidok nina dua-dua jong-jong diuluan manatak-natak tuhu tapak pahan dapok makot tong akan niluluan jupa ma najinalahan asa tapun ani si bagadeng ma di atas nipan dindingan ors mami saluhut akan amarang-marangki atakas doami marsi bay ring-ringan songon aribe bedamang majo godang sobai asa takas usob bahami amat tadi bata
ima pangalualuan ni hita salu jolma. Abi. Ope mang pada nami Abi. asal lihat gabi lihat horas saluhut poparan ni punami tu pahan nadong di portibion pada mang ma godang lihat di amang las padomu ma di godang si monang monangi asal dia monang kami maralo musuh talu matong maralo hodongan asal dia dame ngulu nami siapari padomu damang ma tu godang si monang monangi mangaliat minta saya boleh hati ma pada nami ngasih kok damang godang lihat si monang monangi anggia matutu lihat gabi lihat horas lihat tuata masa daun itu kapapan nadong di portibion dapok songon nidok nina dua asa balitang mabagabi tu medak kustadoan ara ini poparan itu kapapan do gabi ala takas do marsipaw luluan jadi ope di boru nami ala godang sabi-sabi namon marsiulo buluban upasatami atu hamu mamita godang munamang di hamu hula-hula nami malate mah parmusik nami baik kamu mah godang nau bertuhi boleh ate mah di hamu boru nami dia matutu kita baduhat tak kapas-pasuna di hamuna di pasu-pasu akan ni ulan ni tangan muna di pasau nasi nak kapan di hamuna donon nami sok kata ni dua-dua dulu ni siap balo hasong ko pandil yang leang oras mami nama jalo tubuh si hamuna sikat na namang leang matutu dia nami jadi tabuhui made amang gabe majalah horas tutup tulang mak ope di hamu pada nami Gabi raja nami. nung ngasiko be panortoron nami pasiko damang ma didok na dua-dua tinawai tio tinai tu panuhatan Matutu. bajamang masih tio-tio las padoma tuasatan Abi.